It-8 ta' Settembru fis-7:09 ta' filgħaxija ħin ta' Malta, il-Palazz ta' Buckingham ħabbar il-mewt ta' Reġina Elisabetta II fl-età ta' 96 sena. L-istqarrija mill-familja Rjali twaħlet mar-rixtellu tal-palazz waqt li l-Union Jack tniżlet mezza sta. Fi ftit ħin l-aħbar inxterdet madwar id-dinja kollha fejn ir-Renju Unit beda jiem ta' luttu nazzjonali. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The palace has just issued this statement. It says the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. Within the past few minutes, Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. To recap on the statement, the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King, that is Charles, and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. Eluf ta' nies inġabru quddiem dan il-palazz fejn poġġew il-fjuri. Ir-Reġina Elisabetta kienet ilha fit-tron għal 70 sena, l-iżjed kap tal-Monarkija Brittanika li damet f'dan l-irwol. Ftit tal-ħin wara li tħabbar li l-eredi ta' tron Karlu ħal-isem ta' Karlu III, William isir l-eredi ta' tron minflok missieru. Jumejn wara tlaqqa l-Accession Council fejn hawnhekk ir-Re Karlu III ġie proklamat bħala re. Fir-Renju Unit kien hemm jiem sħaħ ta' luttu nazzjonali bil-funeral sar fit-19 ta' Settembru b'dan jiġbed l-attenzjoni tad-dinja kollha. It-telfa tal-aktar kap tal-Monarkija li damet fl-istorja tal-familja Rjali fisser li nbidel l-innu nazzjonali għal God Save the King u anke dan wassal biex jinbidlu l-flus ta' dan il-pajjiż. Kien imbagħad fil-bidu ta' Mejju li għadda meta Karlu ġie nkurunat bħala re tar-Renju Unit.